Zrnz kviz, zrnzaš kviz, zrkvi kviz, vas zovite ga kako god hoćete. Poštovane gledalce, poštovani gledalci naše jedne jedine neponovljive federalne televizije. Dobrodošli još jedno izdanje, neko je ovo 30, tipa 40, neko, ali nebitno ni koje je, nije bitno. Dobrodošli još jednom Zrnz kviz, zovite nas naše dobro nepoznate, ali prepoznate brojeve telefona 033 645 142 i 033 455 151. Znam, očekivali ste Čika Gagaru na ovoj poziciji, ali Gagara je ljut na vas, jednostavno. Pojma nemate, ništa ne znate, tako da neće da se bavi. Kad naučite malo, onda će opet Gagara biti, tako da ste dotad osuđeni na našeg lijepo odgojenog dečka Vladu kao takvog i poluvoditelja, polumahalca Stihomira Klepića i naravno jednog jedinog neizostavnog Alpašinca, Ajdu Činjenicu, Ajdara. Kako si mi, Ajdara? Čo je najavica, dobri, sve bolja i bolja. A vidiš, pa ide kako odličuje vrijeme. Super, odlično, jesmo ti dobro. Dobre, malo nenadan. Malo prehlađen, malo nenadan, malo To prehlađen. danas sve protiv mene, ali nadam za nećeš biti. Hajde, nećemo, izvučemo, bit će to dobro, Svašta se nešto desilo u ove 2 sedmice kako se nismo vidjeli, ali šta ćeš tako je, kako je. 43. izdanje. 43. Vjerovao ili da? Jubilarno. Na neponovljivoj, nepoderivoj federalnoj televiziji, Dodik nam u bolnici. Nisam znao. Sreće, zdravlja na operaciju. Pa svakako da se vrati još jači nego što je bio. Tako je. Jer niko to ne radi bolje od njega bez daljnjeg. Tako je. Sada svim tim situacijama. Tako je. Svako dobro, što brže ozdravljenje. Dodara, evo, ne znam, da li imamo prvog takmičara ili malo još da si ti i ja. Pa možemo se ispričati sa takmičarom ili s takmičarkom. Malo vidjeti kakva je situacija. Ko je prvi takmičar za večeras u jubilarnom 43. izdanju Zrnz kvija? Ana je. Kako? Hana. Hana, odakle? Zoveš Hana? Iz Sarajeva. Iz Sarajeva nas zove Hana. Kakva je situacija u Sarajevu? Sve okej, imali zime? Zima bude hladna. Zima, pa zima, magla, smog. Jesi li spremna ti za ovo mentalno razgibavanje? Naravno. Idemo, kaže pitanje ovako. Koja država je prirodno stanište pandi? Pod 1 San Marino, 2 Bosna i Hercegovina, 3 Grčka ili 4 Kina? Koji je prirodni habitat pandi? 4. Ma tako je, bravo! Bravo! Šajna jeste, bravo! Ugrožene pande, sve ih je manje zbog najveće štetočine na svijetu, čovjeka. Sve pande ovog svijeta ujedinite se, a dolazimo do pitanja iz kategorije umjetnosti kulturica koju donosi naš sponsor Bruschetti Maretti. Kao što umjetnost nudi različite perspektive i dimenzije, tako i Maretti donosi 2 strane okusa, blagu ili začinjenu. Na pitanje kaže ovako: slavni roman Moby Dick objavljen je 1851. godine i uvodi čitatelja u svijet lova na pod 1 patke, 2 jelene, 3 slonove, 4 kitove. Moby Dick. 4. Ma tako je, bravo! Ma bravo! Lijepo smo. Odlično. Zrnz kvija, zrnzaš kvija. Ima i crtani Moby Dick, ja sam gledao crtani. Ima, idemo na zemlju tisućljetna, na vjernosti se kunem od mora do Save, od Drine do Une. Pitanje kaže ovako: Mehmed Paša Sokolović rođen je u selu Sokolovići koje se danas nalazi u kojoj BH opštini? Pod 1 Ilijaš, 2 Sanski most, 3 Rudo, 4 Trebinje. Napominjem da imaš Brudu ako ne znaš. Ajmo brzo nešto. Džoker. Bruda. Ide Bruda, mijenja pitanje. Završeno kaže Bruda. Tako je. Sokolović i mjesto kod Rudo. Rudo je bio odgovor koji smo tražili. Pa dobro, možda se i moglo malo logično, jel? Pa moglo je. Ostrina, tu. Moglo je, a malo vremena Bruda ko zapeta puška, tako da. Idemo na zamjensko pitanje iz iste kategorije. Ko je bio prvi direktor, jedan od osnivača Sarajevskog Energoinvesta? Pod 1 Emerik Blum, 2 Džemal Bjedić, 3 Vaso Miskin ili 4 Hakija Turajlić? Energoinvest. Bio je film nedavno, hajmo brzo. 1. Jedan je tačno. Šta kaže VAR? Kaže VAR može. Može, nemojte nas sad u 20 stotinki. Nećemo to.
Bravo. Idemo pitanje za 50 maraka, pitanje za Prag. Koju političku funkciju Emerick Bloom obnaša u periodu od 1981. do 1983. godine? Šta je bio Emerick Bloom u Sarajevu? Prije 2,5 godine. Logično. Šta bi mogao biti? Direktor. Direktor. Pa bio je direktor, svakako, to smo i u prvom ali pitanju, politička ali funkcija nas je zanimala u ovom slučaju. ti znaš šta je bio, naravno, jel tako, Gradonačelnik Sarajeva te 2,5 godine. Jedan od gradonačelnika, Preteča veliki Skakije i Emerick Bloom. Benjamine. Tako je, porediti, stavljati u istu rečenicu Benjaminu, Skaku i Amerika. I Amerika je stvarno Mislim da je za pauze jedne to kad se uradi. Nećemo. Ajdara, evo šta reći, 2,5 godine čovjek bio sam gradonačelnik, a tolike stvari. Pa ne znam, i to me čudi da je pristao na nešto takvo, da troši svoje vrijeme i vizije na takve stvari. Evo, preporučujemo da pogledate novi film Jasmile Žbanč koji baš govori o... baš slučajno govori o Emericu Bloomu. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Mirza Sarajevo. Mirza iz Sarajeva, večera Sarajevo aktivno, idemo na mentalno, Mirza, može? Može. Koja vrsta voća raste na palmi? 1 kokos, 2 surdepača, 3 breskvaća, 1. Tako je, bravo. Znaš možda šta je surdepača, Mirza? Nako te pitam, nije vezano za kviz. Šta je surdepač? Ne znam. Veze neš. A to je neki starinski naziv za nekog Pra nadu. Jeste, ženskog pretka. Ja mislim 11. koljeno ženski predak surdepača. Eto, sad znaš. Idemo na lagano sportski, Mirza. Može? Može. Koliko maksimalno poena možete osvojiti iz jednog šuta u košarci? Pod 1-1, pod 2... Pod 3-3. Po 3-3, jeste! Bravo! Iz jednog šuta je 3. Tako je, bravo. Idemo na zemlju tisućljetna. Može, Mirza, može, a? Tako je, Mirza, može. Sa kojom državom Bosna i Hercegovina ima najviše cestovnih graničnih prelaza? Pod 1 Crna Gora, 2 Sjeverna Makedonija, 3 Srbija, 4 Hrvatska. Imaš brudu, ako ne znaš. 4 Hrvatska. 4 Hrvatska, jeste. Tako je, idemo pitanje za 5. Samo jedna mala, izvini, indikacija prije toga. Pokušaj pratiti pitanja u slušalcu od telefona, a ne na TV-u. Biće svima lakše, a i tebi, vjeruj mi. Idemo na pitanje za 50 maraka, Mirza. Kaže ovako. Granični prelaz, Svilaj, je prelaz između Bosne i Hercegovine i koje susjedne države? Svilaj. Svilaj je sa Hrvatskom graničnom. Hrvatska, jeste! Bravo! Čast! Evo ga, prva Petobanka, drugi takmičara, prva Petobanka. Idemo na Eureka. I imaš brudu, da znaš. Koji hemijski element atomskog broja 15 označavamo sa P? Pod 1 platinu, 2 fosfor, 3 polonijum, 4 živu. Šta je P? 2 fosfor. Bravo, tako je. Bravo. Otrovan, ali neka ga. Idemo dalje. Politika i politikanstvo. Kako se zove političar koji je u martu 2015. godine imenovan za ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, te se na toj poziciji zadržao manje od 3 mjeseca? Pod 1 Nermin Đindić, 2 Nihad 4 Reuf Bajrović. Tako je! Pa prati se politika. Bravo, Mirza. Reuf, jeste. Mirza, ko da mu je savjetnik bio, zajedno otišli baš iz topa nekako. Reuf Bajrović. Reuf, brat, bio duže ja, bio ministar. Nisam toliko nisko pao. Šta je rekao? Ja ne znam, kaj nije toliko nisko pao. Odlično. Glavnom, duže ja bio ministar, a nisam bio ministar, brat. Eto, znam to. Idemo na umjetnost, kulturicu, bruschetti, maretti, imaš brudu, nemoj to zanemariti. Ko je napisao komediju San ljetne noći? Pod 1 Anton Pavlović Čehov, 2 William Shakespeare, 3 Emil Zola, 4 Bertolt Brecht.
Brudu ako ne znaš. Idemo s Brudom, nisam. Ma ide, Ma Brunda, završi, što bi Lajli. rekla ona gospođa u prošloj sezoni. Brundo, daj nam Brundu. To je Šekspir bio neponovljivi, veliki, nadasve i naime. Mi idemo dalje. Takozvani Šekspirov dupli kont se tu po prvi put spomenuo. Idemo, kaže ovako. Zamjensko pitanje ista kategorija. Kako se zove grad u kojem svoju karijeru grade članovi bande okupljene oko Tomija Shelbya? Pod 1 Southampton, 2 Newcastle, 3 Liverpool, 4 Birmingham. Shelby. Šta piše? 1 Southampton. Nije, ali čestitamo, svoje si 50 maraka, bravo Mirza. Hvala, Mirza. ugodan ostatak večeri. To je bio Birmingham, Peaky Blinders i Vjerovatno je serija. neko sljedeće pitanje bilo vezano. Pa bilo bi, jest, kako se zove serija direktno. A onako, malo poprilično lagano pitanje, budući da je aktuelna neka serija i dalje. Dobra serija. Ali eto, A odlično. imate i pjesmu na što ću naići, spot. Pa vidite kako bi izgledal neki sarajevski Shelby. Sarajevski Peaky Blindersi, to Bistrik Blindersi. Arnautalić Blinders. je. Arnautalić Blinders, jeste. Dobro, hoćemo li na narednog takmičara? Ili ćemo ipak Malo da se odmorimo. malo da se odmorimo. Idemo popiti jedan čaj, balše, hladno. Jel nam gotov čaj, režija? Jeste, evo idemo mi popiti čaj, vi malo predahnite pa se vraćamo ubrzo. Nazovi ponekad, pitanja su naša važna, ona nikad nisu lažna, ali vam ponekad promaknu. Dobro reći je Jazz bio na liniji, ko je s nama? Odakle nazoveš, sve nas interesuje. Tarik iz Sarajeva. Tarik Sarajeva, matični broj. Komplikovan. Zezam se. Dobro, idemo na mentalno, može? Može. Idemo, kaže ovako. Ako je majka kobila, a otac magarac, šta je mladunče? 1 krava, 2 kokoška, 3 zebra, 4 mula. 4. Tako je, bravo majstore. Bravo, Bravo. bravo. Mula, nije fula, mula, bravo. Idemo lagano sportski tare. Može. Kak smo sa sportom? Pa, mislim da znam, ali kad zade pičanje, sve moguće. A ja, sad ćemo vidjeti. Pero Antić je bivši košarkaš koji igra u velikom broju sjajnih klubova. Za koju je reprezentaciju nastupao ovaj sjajni centar? Dakle, Pero Antić, 1 Hrvatska, 2 Srbija, 3 Slovenija, 4 Makedonija. Makedonija ili ono dugi naziv sad koji... Bravo majstore. Ma, bravo, Sad je Tare, sjeverna, ali kad je Antić igrao, bila je samo Makedonija, tako da... Tačan odgovor. Ispoštovat ćemo ovo što je bilo prije. Jel tako? Pa normalno, što ne bi poštovao. Bruschetti Maretti, umjetnosti kulturica. Koji grad duguje veliku zahvalnost arhitekti Antoniju Gaudiju? Pod 1 Amsterdam, 2 Brisel, 3 Pariz, 4 Barcelona. 4 bi moralo biti. Ma bravo majstore, ma bravo. 4 Barcelona, Gaudiju. Uzmi nam tu petobanku. Ajmo na Tare, molim petobanku, te. hajmo u Prag. Ajde da vidimo. Kako se zove poznata nedovršena crkva u Barceloni, remek djelo Antonija Gaudija? Muk, tajac. Katedrala, ne? A se Sagrada zove, ajde. familija, jel, kao sveta familija u Peru. Sveta To je ona porodica. velika, lijepa crkva, simbol Barcelone, nikad završena, završavaju, evo, A završi je stoljećima. Pa hoće. Ko naš autoput, što? Pa I dobro, mi ga gradimo otprilike jest. kontu. S tim da su oni malo ranije počeli, Malo ali spočile ranije, stićemo i to. On će prije završiti, mi taman dok završimo, to će se uklopiti. I taman će biti otvorenje u isto vrijeme, spojit će se. Taman su bratski gradovi, Sarajevo, Barcelona, ono, sve nam se ma sve se poklopilo, Ajdara. poklopilo, Šta je ja ne ovo mogu ovako? da vjerujem. Nevjerovatno I večeras, hologram znači ide... Antonija Samarana će biti. Ide to, tako je. Hajmo dalje. Doneće, Jesse bio na liniji, ko je s nama? Dobro večer, Marko iz Viteza. Marko Vitez, može mentalno Marko. Može. Trajna ondulacija je izraz koji je u frizerskim salonima poznati kao 1 mini val, 2 delta val, 3 mikroval ili 4 interval. 1 mini val. 1 mini val, onaj mali val, znaš, mali, lišniji. Jesi li ti, Marko, radio nekad trajnu ondulaciju u frizerskom salonu? Ne. A kako moraš to, znaš kakav je to špica. Stavije ti onu situaciju, gore ona I NLO vrđaju, i lagano. ide, Ti uvija. sjediš, čitaš novine, poslije ko nov.
Idemo na Eureka. Životno stanište je prostorno ograničena jedinica koja se odlikuje specifičnim kompleksom ekoloških faktora, a poznato i pod nazivom. Pod 1 biotop, 2 biocid, 3 litosfera ili 4 simbioza. Imaš i Brudu. Pod 1 biotop. Ma bravo, ma bravo, bravo, majstore. majstore. Ja sam znao da ti Bravo. ovo Ma znaš, ne zato daš se sam zbunit, ti rekao lagano da zoveš pitanje, Brudu. bravo. Idemo na umjetnost i kulturica, bruschette marette, bruschetti maretti. Kaže ovako, odakle bježe Harold i Kumar u poznatoj komediji? Pod 1 sa Balkana, 2 sa Golog otoka, 3 iz Guantanama ili 4 iz Alcatraza. Četiri za Alcatrazu. Zamalo, Guantanamo. To ti odmah ono pored. Guantanamo, pa Alcatraz. Kad ideš, neš, skren nije baš desno, pored, ali- za Alcatraz nastaviš još pravo Guantanamo i s lijeve Bay. strane. Jesi gledao ti ovu komediju? Ja ne volim ove filmove, ali eto, neko ima gleda nešto. Oni Harold nešto su Kumar. nevino osuđeni, nešto. Ma jel, nešto, pa ježu ih u puste, Guantanamo nešto, i na kraju bježi iz pobjegne, Guantanamo. pa ja ne Neki znam, folovi, pa na nešto. kraju on zadnji kadar, on Crni gleda humor, na utakmicu, kraju ljubičasti humor nekakav, nešto zeleno. Ne? Ja mislim da ako je to taj film, na kraju on sjede utakmicu, gledaju. Pa ima više 50 ti godina nekakvi, robi ja nešto. mislim, nastavaka. U jednom od njih je nešto i Nešto, Guantanamo. i jel? to. Hajde, nebitno. Ali eto, hajde. Dobro, šta- Čečeš bio na liniji. Ko je s nama? Dodo, ja bi u program. Dodo, možete li me u studiju? Može mentalno, Dodo, Može, odmah, može. kod kuće si, hajmo, idemo. Može mentalno, Dodo. Može. Evo, kaže ovako, klepsidra je stara naprava za mjerenje vremena uz pomoć čega? Pod 1 vode, 2 satelita, 3 dobrih namjera ili 4 litijuma. Aha, Jedan. Aha, 1. Bravo, Bravo, tako Dodo, je, bravo, Dodo. ide. Ha, jes vidio što ga ono laganoga ti? Idemo na Bravo, ja. Eureka. U anatomiji skapula je kost ramenog pojasa i nazivamo je kako? Pod 1 rebro, 2 lopatica, 3 kost lobanje, 4 bedrena kost. Ili 5 bruda. Pa rekao bih lopatica 2. Lopatica bravo, tako jeste. je. Lopatica. Lagano sportski. Kak smo sa sportom, Amare? Pa, Igramo bar termine, nešto. trebalo bi da ne bude problema. Ajde, kaže ovako. Koja je reprezentacija osvojila 2 evropska prvenstva u fudbalu za redom? Pod 1 Francuska, 2 Španija, 3 Italija, 4 Njemačka. Sad će se izofirat. Pa reci Brudu, ajde. Nećeš. Brzo! 2. 2, jeste 2, Jeste ali dva, nije ne, priznala da. režija. Nije priznala režija, moralo je to. Varili su, povlačili linije, ali... Naš, ispucaš pa ili Bruda ili... Takva. A Španci su to uzeli 2 puta. Tačno je rekao, čovjek sam 2008. i 2012. Svaka im čast. 2008. 12. I to nikom nije pošlo za rukom. Pa nikom dosad. Možda pođe Sergeju Barbaresu. Što se smiješ, pa što je... Možda, pa što ima veze. Da se mi hoćemo želim- kvalifikovat negdje, nešto, Pa ja se bilo nadam- gdje, bilo kad, šta god da igra. Šta Dok god da živim, učestvujemo, nadam da- se. Ja dok živim, nadam se. Primite nas šta god da se Pa šta takmičimo. ima veze, pa ne bude tako, eto. Dobro reći, ko je s nama? Dobro večer, Aida iz Konjica. Ajda, konjic, idemo na mentalno, Aida, može. Može? Spremni? Da. Od ponuđenih veličina garderobe, koja je najmanja? 1 XXL, 2L, 3M, 4S. 4. 4S, jo. Tako je, 4S. 4S. To je tačan odgovor. Idemo na narednu kategoriju. Lagano sportski. Na kojem stadionu je odigrano najviše finala Evropske lige prvaka ili kupa prvaka u fudbalu? 1 San Siro, 2 Wembley, 3 Heysel, 4 Camp Nou. Evo, logično. Ali može i Bruda. Može Bruda. Može Ide Bruda. Bruda, to je bio Wembley 8 puta. Wembley. Stari, novi Wembley i tako dalje 8 puta. Idemo na... Malo li je. Idemo zamjensko pitanje, ista kategorija. Kako se zove ženski fudbalski nogometni klub iz Mostara? Pod 1 Emina, 2 Azra, 3 Jelena, 4 Katarina. Evo i ovo je logika. Igraju... Emina. Ma bravo, Jeste, tako bravo, je. bravo. Dobar klub. Zemljo 16, tisućljetna jasno. Aida. Može.
pod komandom kojeg vojskovođi austrijska vojska u potpunosti pali i ruši Sarajevo. Pod 1 Napoleon Bonaparte, 2 Eugen Savojski, 3 Suad Kurčehajić ili 4 Franz Ferdinand. Eugen Savojski. Eugen tako Savojski, je. jeste. Ma, bravo, jeste. Jeste, propalio što bi se rekao. Dvomili se između Suada i Eugena, ali ipak je Eugen. Nije Suad je kasnije malo. Pitanje za Prag, pitanje za 50 maraka. U kojem stoljeću se to dogodilo? Taj događaj. Probaj. 17. 17. Ma, bravo, jeste! tako je. Bravo. Bravo. 50 maraka ide za konjic. Uglavnom je popljačko i popalio Sarajevo, ali evo je i dao neki novac, taj Eugen. Našo ide iz konjic. 3-4 stoljeća kasnije. Umjetnosti kulturica Bruschetti Maretti. Ja se izvinjavam, zaista. Kako se zove alter ego Jamesa Joycea i glavni junak njegovog romana Portret umjetnika u mladosti? Pod 1 John Octopus, 2 Ernest Censirius, 3 Stephen Dedalus ili 4 Leopold Corvictus. Probajte nešto, Aida. 3. 3 jeste! bravo! Bravo! A tako je. Ide Bravo, Dedalus. bravo, Aida. Imali smo malo i sreće, nema veze. Eureka. Sreća prati hrabre, hematit, getit, limonit, neke su od ruda, to jeste stijena i minerala iz kojih se vadi šta? 1 litij, 2 aluminij, 3 željezo, 4 cink. 3. 3 Ma, bravo, željezo tako jeste. je. Ma, idemo dalje. Jeste, bravo. Bravo. Politika i politikanstvo. Omiljena rubrika naših političara. Kako se zove aktuelni predsjednik SDS-a? 1 Mladen Bosić, 2 Mirko Šarović, 3 Vukota Govedarica, 4 Milan Miličević. 4. 4 Tako je, jeste. bravo. Nije Ma vrži nešto. Ne znam šta će ono, biti pitanje. biće. Izvini. Pitanje za Prag, pitanje za 100 maraka. Aha, Milan Miličević načelnik je koje opštine? Dobro si. Potvrdio je, ja mislim, na ovim izborima opet je ostao. Ajde, brzo. Teslić. Jeste! Tako je! Stigli smo režija. Jesmo stigli. Nismo, kaži. Ja, Ej, režija. je mafije, Fuj. varova. Ali evo, čestitamo, 50 Bravo. maraka je vaše. Dobro je se borila, odlično, strašno. Jes, Teslić Ovo je pogodi. bilo baš... Ja mislim da je bilo knap. Nemamo mi u stvari osjećaj nemamo mi nikakav. osjećaj. Moramo im vjerovati, ali... Teslić, jesno. A mislim da je on nešto DJ, to sam htio pitati. Bio. Ma ne vjerujem. Jes, ba. On? Jes. Pa nemam pojma. Jes. Ne znam to. DJ nešto, DJ. Jes, fakat. Znači, Ja bio prije u mladost DJ. 100% od prvi. Eto, Možda i jest. Jedna zanimljiva činjenica. Aj, tamanica. 100%, eto pravi DJ. Ja krivam što I meni nije. isto, mogli smo Moglo to. ovo i Nobel je mogao da sjeve. Nobel, ma ne bi ona uzela Nobel, ali ne veze uzela bi stoji. Dobro večer, ko je s nama? Dobro večer, Jasminka iz Tuzle. Pozdrav za našu Pozdrav. Jasminku I za Tuzle. Tuzlu veliki, ogromni pozdrav. Veliki pozdrav za Tuzlu, koja, ne sumnjam, gleda Zlnzaš. Idemo na mentalno, Jasminka. Samo polako, koncentrisano. Šta su kastanjete? 1 muzički instrument, 2 kuhinski element, 3 ukusne školjke, 4 zubna proteza. Kastanjete. 1 Tako jeste je, bravo. muzički instrument. Bravo. Mada može biti. Tapa, eureka. Kako nazivamo nauku koja se bavi proučavanjem pasa? 1 kinofobija, 2 ksenofobija, 3 primatologija, 4 kinologija. 4 Četiri, jeste, tako je, imate bravo, pomoć, nema veze, bravo, to je bravo. dozvoljeno, samo nek vam pomažu. Bravo, I nek bravo, tačno idemo lagano odgovaraju. sportski. Imate brudu, nemojte zaboraviti da imate džokera, Jasminka. Dobro. Koje po redu su bile zimske olimpijske igre u Sarajevu? 1 15, 2 13, 3 12, 4 14. 14, 13, 12, 15. 14. 14. Ma tako je, bravo. 14. Pokušao zimske, zbuniti, bravo. niste se dali, svaka čast, Jasminka. Pitanje za Prag, pitanje za Petobanku. Došli ste do izvora još da se vode napijete. U kojem gradu su održane 15. po redu zimske olimpijske igre, prve nakon Sarajeva 1984.
Doviđenja u Sarajevu, vidimo se. O Brudu. A ne Nema može sad sad Bruda. Bruda, brzo odgovorite nešto. Ja, Doviđenja Sarajevu, vidimo se. Gdje, Ajdara? Kalgariju, gradu. E, ovo mi je najteže, mi ovo padne. Znaš, dođeš do izvora, zafatiš rukicom i prospiješ. I ne napiješ se vode. jest. Prospiješ, Nema sve Brude, nema prođe. Džokera. Eto da ponovimo možda za ljude koji se tek nekako uključili, prate kviz. Džoker ne možete na ovim direktnim pitanjima iskorištavati, koja su direktna pitanja za nagradu, za novac, ali pitanje ovo nekako, mislim da nije bilo teško. Nije. Calgary Evo, potpuno se slažem s Ajdarom. Dakle, Ali tako je. mislim, nemam se šta se čuju, slažem se ja s Ajdarom. Slažem se s i našim dijelim pravilima mišljenje. kviza. Potpuno ih podržavam. Jes, doviđenja u Sarajevu, vidimo se. A to ja vidim. Lijepo je bilo u Sarajevu, Još sam doviđenja u pokušao Calgary. sam. Ja, nešto, ali džaba, ne možeš ti kad nešto, mora biti negdje malo nešto Negdje da bi ti to mogao daš neki damar zamajac. Dobre, ko je s nama? Odakle nazovete? Dobro večer, Mujo iz Zavidovića. Mujo Zavidović, idemo Mujo na mentalno. Lagano idemo, opušteno, samo polako, koncentrisano. Požegača je sorta kojeg voća? 1 banana, 2 šljiva, 3 ananas, 4 papaja. Šljiva, 2. Šljiva, No, jasno, tako je, jasno, bravo, šljiva. bravo, odlična sorta, ali malo bolešljiva, sklona bolestima. Treba je kreći redovno i to bude sve okej. Bruske timareti umjetnosti kulturica. Koje veliko ime ruske književnosti vezujemo za djelo Majstor i Margarita? 1 Mihail Bulgakov, 2 Fjodor Dostojevski, 3 Lav Tolstoj, 4 Aleksandar Puškin. 1. Tako je, bravo, stameno, sigurno, Mujo. Idemo do Nobela. Lagano sportski. Koju kartašku igru je profesionalno igrao trenutni selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine? 1 poker, 2 remi, 3 pasijans, 4 blackjack. Imate i Brudu. Bruda. Savršeno, Ajlen. Pokera. Ma ja, pokeru Pokera je igra, barba, da. potom je čak i poznat bio nadaleko, naširoko. Zamjensko pitanje iz iste kategorije. Koja atletičarka je na mitingu Dijamantske lige u Parizu 2024. godine srušila rekord star 37 godina? Pod 1 Eleonor Patterson, 2 Irina Gerašenko, 3 Nikola Olislegers ili 4 Jaroslava Mahučkik. 4. 4! O, bravo. Dobar. Svim srcem, dušom, tijelom navijam za vas, Mujo. Zaista ste pokazali lijepo znanje, još da nam uz Hvala lijepo. dobanku kaže ovako. U kojoj atletskoj disciplini se takmičila Jaroslava Mahučkik? Brzo. 1000 metara trčanja. Nisam čuo, ali sam čuo trčanje, ali nije trčanje. Nije. Šta je bilo, Ajdara? A skakala, mislim skače i dalje, mlada je, 22, 3, 4 godine ima. Skoku vis. Skoku vis, tako je. Tako je. A Štefka Konstantinova je držala taj rekord 37 godina. I ova dođe i pljas. A ima i ona isto, zaboravio sam kako se zove momak. Nedavno što isto ono nešto. Aha, Šveđanin onaj, Plantis. Plantis, Dobar je. Pa dobro, dolaze mladi, sve su bolji preparati, te hemikalice, treninzi. Bolji treneri, bolji life coacheri, Bolja bolje sve, oprema, bolje bolje tu, sve. meditacije, situacije, masaže, Tako da i logično je, ledene kupke, razumljivo je. ledene situacije. Razumljivo je, logično je. Dobro, ko je s nama? Muhamed Elspahić, Kakanj. I evo idemo, veliki pozdrav za Kakanj, idemo mentalno razgibavanje. Muha, može Muha? Može, ide. To ljubi, brat. Kako se zove distrikt u južnom dijelu Rio de Janeira poznat po svojoj plaži? 1 Selećao, 2 Copacabana, 3 Maracana, 4 Samba. 2 Copacabana. Ma, tako je, bravo. Bravo. Kad ja imam svoju malu, idemo na Eureku. To je naredna kategorija. Za izum kojeg medicinskog instrumenta je zaslužan Francuz René Théophile Laennec. Jel' tako? Tako je, René Théophile Laennec.
Pod 1 stetoskop, 2 teleskopska kliješta, 3 hiruške pincete, 4 kirete. Imate... Jedan stetoskop. Ma Jeste tako je, stetoskop. bravo. Ma bravo, odlično. Bravo. Naredna kategorija je sport, odnosno lagano sportski. Što manje stetoskopiranja svima da poželimo, eto, usput. Ide. Iz kojeg je evropskog kluba legendarni Brazilac Ronaldinho 2003. stigao u Barcelonu. Pod 1 PSV, 2 Marseille, 3 Real Madrid, 4 Paris Saint-Germain. Ronaldinho. Ma. Bruda, može Bruda. Može Bruda. Može Ide Bruda. Bruda. Savršeno, PSG, mislim da ga je Halilović trenirao. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain smo tražili. Dobro, nismo se mogli sjetiti, nema veze. Kaže ovako. Namensko pitanje iz ta kategorija. Jusuf Nurkić je na NBA draftu izabran kao 16. pik prvog kruga. To se desilo koje godine? 1 2009, 2 2016, 3 2010 ili 4 2014. godine. Kad je Jusuf Nurkić izabran? 2014. Jeste, Ma tako je, bravo. Bravo. Bravo, majstore. Koncentracija, pitanje za 50 maraka vezano za ovo prethodno pitanje. Jusuf Nurkić je draftovan od strane Chicago Bullsa koji su ga odmah proslijedili kojoj ekipi? Denver. To je tačno, da li šta je kaže riječ VAR. o- Joj, sve u zadnjim sekundama. Nije, nažalost, zakasnili smo. Ajdara, šta je ovo večeras, sve nam je... Gore izmjere, linijari, folovi. A to ti je onda koji ovaj koriste naš VAR u linijari. našoj ligi, ligi Bosne i Jel, Hercegovine. ovaj Povlače stari. se linije, kako Ovaj kome VAR. odgovara, kako odgovara. Znaš, ko je- izvrnut teren, znaš. Izvrnut znaš, teren, malo sve teren tako. okrene ko bilijarski Tako stol. je. Ili zovne te VAR da pogledaš i Jest. vidiš i napraviš nas budalom. Pa dobro, tako, ali to je neki posebni VAR, nešto, ne znam, skraćenca od tog VAR-a kod nas, šta bi moglo biti? Pa kvar. Nešto, To je kvar kod nas, se treba zvati. vicini arbitri u rikvercu, nešto. Vicni arbitri u rikvercu, odlično. Vicni arbitri u rikvercu su odlučili da ovo nije bilo pravovremeno, tako da idemo na narednog takmičara ili takmičarku. Dobro reče, ko je s nama? Dobro večer. Ko je s nama? Odakle zovete? Dobro večer. Dobro večer, jel Seferović čuješ? Haris iz Srebrenika. Pozdrav veliki za ogromni Srebrenik. pozdrav. Jel nas čuješ dobro, Hare? Moraš igrat kviz na telefon, ne možeš pratiti na televiziji. Da, naravno, čujem vas, super. Idemo. Je spreman na mentalno? I jesam. Kaže ovako. Koliko aktivnih vulkana se nalazi u Bosni i Hercegovini? 1, 5, 2, 3, 1, 4, 1. Koliko imamo aktivnih vulkana u BiH koji eruptiraju svako 1, malo? 5, 2, 2, 3, 1 ili 4, 1. Šta misliš? Nijedan. Nijedan, tako je, bravo. Bravo, Hare, bravo, mala pomoć od Ajde, ali nema veze. Idemo Ništa, na narednu taman, zagrijali kategoriju. se i sad blistam. Zemljo tisućljetna. Kolika je površina Bosne i Hercegovine? Pod 1 oko 200.000 kvadratnih kilometara, 2 oko 10.000 kvadratnih kilometara, 3 oko 50.000 kvadratnih kilometara ili 4 oko 100.000 kvadratnih kilometara. Imaš i Brudu ako ne znaš. Bruda. Bruda, Ide Bruda. idemo. Savršeno, Ajlin. Pa Bruda je tačan svuda. odgovor je bio pod 3 neki 50.000 kilometara 51 kvadratnih, je. zapravo 51 i 129, sjećam se iz geografije, ali kad odete na zvanične institucije, situacije, sve nešto varira. Uglavnom ne znaju da izmjere kolika je tačno površina naše zemlje. Idemo zamjensko pitanje iz iste kategorije. Spomen područje NOBA, Narodno-oslobodilačke borbe, memorijalna zona Korčanica, nalazi se na kojoj planini? 1 Grmeć, 2 Zelengora, 3 Igman, 4 Bitovnja. Probaj nešto. 3. Ja, nije Igman, ali mogli ima i na Igmanu potencijala da se slično nešto uradi. Grmeć je bio tačan odgovor. Pa mislim, spomen obilježje iz Narodno-oslobodilačkog onog rata. Onog rata, oni para. Onih Tava. ratova. Ali eto, nažalost, nije Igman ovaj put. Nego je Grmeć. Grmeć. Tako je. Dobro reče, ko je s nama?
I odakle nas zovete? Dobro večer, Adin iz Olova. Adin iz Olova, veliki pozdrav za Olovo. Idemo mentalno razgibavanje. Ajde. Ottawa je glavni grad koje države? 1 Kanade, 2 Australije, 3 Ottawa ne postoji, 4 Trinidad i Tobago. Kanadi. Kanada je... Ma bravo, ma tako je. Ado, može Lado. O, Ado. Lakše. Može, Ado. Hvala ti. Eureka, Ado. Koliko je trajao prvi let avionom kojeg su izvela braća Wright 1903. Pod 1, 12 sekundi, 2, 48 sekundi, 3, 6 sekundi ili 4, 24 sekunde. Ako ne znaš, imaš brudu. Brzo. Bruda. Bruda. Ide Bruda, kažu 12 sekundi i preletili 40 metara. E sad ti njima moj stih i vjeruj nama i njima. Ko je to vidio, mjerio, svjedoci, očevici, ali hajmo da... Zamjensko pitanje iz iste kategorije. Koja oblast matematike se bavi sakupljanjem, analizom, interpretacijom i objašnjavanjem i prezentacijom podataka? 1 algebra, 2 geometrija, 3 statistika ili 4 logika? Statistika. Statistika. Ma tako je, bravo. Ma idemo dalje. I brat, idemo na narednu kategoriju, a to je zemljo tisućljetna. Koji BH političar i doktor pravnih nauka u prvoj vladi kraljevine SHS bio ministar šumarstva i rudarstva? 1 Sakib Korku, 2 Stjepan Kljujić, 3 Mehmet Spaho, 4 Džema Bjedić. Probajte. 3. Tako je, tako je, bravo. Bravo, Ma bravo, Nivarovi, tu Mehmet mogu Spaho. ništa. Pitanje za 50 maraka, Ado. Hajmo sad koncentracija. Ajde. U periodu između 1923. i 1939. Mehmet Spaho je bio predsjednik koje političke stranke? Muslimanska organizacija, kako ono... Bravo, bravo. Može, može. Priznaćemo. Jugoslovenska muslimanska organizacija, JMO, bravo majstor. Adara 50 maraka. Ali vidi se da zna čovjek na vrhu i jezika, na kraj oka, odlično. Umjetnosti kulturica, Bruschetti Maretti. Ko je autor zbirke pripovjetki Patuljak vam priča? 1 Ismet Bekrić, 2 Irfan Horozović, 3 Rifat Kukaj, 4 Ahmet Hromadžić. Ahmet Hromadžić. Jeste, bravo. Bravo, sjećamo se osnovne škole, bravo. Odlično. Politika i politikanstvo. Ko je bio posljednji predsjednik SSSR-a? Pod 1 Leonid Brežnjev, 2 Nikita Hruščov, 3 Mihail Gorbačov, 4 Boris Jeljcin. Gorbačov, 3. Tako je, ma bravo, ma i prvi i posljednji u isto vrijeme, bravo. Lagano sportski. Koji klub je Sarajevska Bosna savladala u finalu Kupa šampiona 1979. godine? 1 Emerson. Ma bravo, ma bravo, bravo. Ide Emerson. Ide. Pitanje za 100 maraka. Možda je ovo čovjek i uživo gledao, a možda... Ko je bio najbolji strijelac Bosne u finalnom susretu? Pa hajmo reći Mirza Delibašić. Ajaj, nije. Nije on. Ko je bio Ajdara? Varajić, Žarko Varajić. 45 poena zabio. Zamisli, zabiješ finalu, 45 poena. Je li bilo ta trica? Nije. Ma bilo je. Jel? Moralo je biti trica. Ko da To je dobro pitanje. Ko da nije? Ne mogu se... Ko je 45 zabio bez trica. A evo, znao neko iz režije, ili 79 je bilo trica. Ajde, ima vas gore. Ne znam, ne sjećam se. Bio sam nerođen. Možda naš naredni takmičar to zna. Dobro reče, ko je s nama? Ado, O, još jedan Adara. Odakle nas zoveš Adara? Tarčin. Znaš li je li bilo 79. trica u košar? Slučajno. Ovo je nevezano. nije bilo, a Varajić je dao 45. Bez trica tako dao je. 45. Samo ispod koša ozgleda stajao, nije se račuo. Idemo mi na mentalno Adara. Kako nazivamo književno djelo u kojem je na podrugljiv i duhovit način izražena oštra kritika jednog društva ili pojedinca? Pod 1 egzistira, 2 satira, 3 citira, 4 amnestira. 2 satira. Tako je, satira, bravo. Satiremo se od dobro. Bruschetti Maretti, umjetnosti kulturica. Raja nam pod sto padala.
Jedna je od najpoznatijih italijanskih glumica, čija su slava i popularnost dostigli svjetske razmjere krajem 50. i tokom 60. godina 20. stoljeća. Njeno ime je 1. Monica Bellucci, 2. Audrey Hepburn, 3. Sofia Loren, 4. Lucille Ball. 3 Sofia Loren. Ma tako je, bravo. Ma bravo, odlično. Koncentracija, imate brudu, politika i politikanstvo. Kako glasi ime i prezime zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine? 1. Igor Stojanović, 2. Vojin Mijatović, 3. Edin Forto, 4. ne postoji zamjenik premijera. Imate i brudu. 2 Vojin Mijatović. Vojin Tako Mijatović. je, bravo. Inače, postoji još jedan zamjenik i on je Toni Kraljević trenutno. Pitanje za prag, pitanje za 50 maraka. Vojin Mijatović je član koje političke partije ili stranke? SDP. SDP, tako je. jeste Nekin Ide mali. Petobankica, lagane. Nekin mali, svaka čast. Idemo na lagano sportski. Slagane Petobanke na lagano sportski. Test u kojem se mjeri kondiciona spremnost pojedinca tako što se mjeri najveća pretrčana dužina za 12 minuta vremena zove se pod 1 Cooperov test, 2 Kennyjev test, 3 Timijev test, 4 Millerov test. Imaš brudu ako ne znaš. Aj, može Bruda. Može Ide bruda. Bruda, ide Savršeno, Ajlin. Bruda. 68. za potrebe američke vojske. Cooper ga je skonto osmislio, dakle, Cooperov Test. test. Idemo na zamjensko pitanje iz te kategorije. Američka sportiskinja Simone Biles, jedna od najuspješnijih takmičarki svih vremena u kojem sportu? 1 atletika, 2 plivanje, 3 fudbal, 4 gimnastika. Da nije 2 plivanje. Nije, ali Ajdara, osvojio si 50 maraka, ja ti čestitam. Mislim da smo večeras podijelili 4 petobanke Ajdara. Pa eto, kako je bilo protekle 2 sedmice, sad je i odlično. Da ne Kako smo ostanemo se dužni nadali. za ovaj odgovor, gimnastika je tačan odgovor. Cura je osvojila... Znači, kako smo se nadali, dobro smo podijelili. Dobro smo razdijelili, podijelili. U stvari, dobro su ljudi osvojili. Mi ne dijelimo ništa. Mi nemamo više Osvajali. vremena Ajdara za takmičare, priče, pozive. za Možemo ja i ti pozive. još nešto malo kažu prokomentarsat. Ako hoćemo, ako neće. Šta bi ti To, komentarsao? dođenja, Šta prijatno. bi ti a? komentarsao? Pa nemam ti šta reći, evo. Sve smo sve rekli. Mislim da smo sve rekli za večeras. Situacija je takva Ništa kakva onda, jeste. gledajte kviz narednog nedjelje. Naredne nedjelje, tako je, ovdje će biti Vlado kao takav, neću biti ja, naravno ovdje će biti Ajda Činjenica kao i svaki put. Sada inventar. gledajte sve naše ostale sadržaje koje pravimo, našu muziku, Helen Nese, neizostavni animirani serijal Bruca, Braca, Bruda, Brada, ima još jedan novi, on se zove kont.ba. Otiđite, pogledajte. To je za one koji žele znati više. Za one koji žele Otiđite, znati više, pogledajte. serijal, masterclassova na raznim temama. Svako će naći sigurno barem 1 ili 2 epizode za sebe ima o filmu, muzici, Ako ne za sebe, onda za drugog. ratovanju, ekonomiji, svega ima. Tako je. Modi, tako da otiđite. Dakle, kont.ba, kultura, obrazovanje, nauka, tehnologija, nešto će vas tu zanimati sigurno. Dakle, kont.ba, svi odmah na kont.ba, registrirajte se i gledajte besplatno. To je dakle novi projekat koji radi fondacija ekipa i Helen Nese. Evo, Ajdara, šta više? Sve smo rekli. Ispitivat ćemo vas naredne nedjelje šta ste Tako pogledali. je, upravo Biće nenadani iz test konta znanja. će biti test znanja, tako da gledajte kont, spremajte se za zanzaš i vidimo se naredne nedjelje u isto vrijeme. Sretno.